Akashbani Imphal Maibam Dwijamani na pau pazari ahanbada maruiba pau Zoram People's Movement ki lusingba Laldu Homa ngasi Mizoram gi anubu Mukhyamantri oina wasak laukre ahanba Indian Art Architecture Design Biennial 2023 ngasi Nai Delhi da hudoglagani Narendra Singh Tomar Prahlad Singh Patel amati Renuka Singh Saruta mafam thadokre makoina pham thadoki badu Rashtrapati na ayaba pikre amasung Telangana da handak de semkiba sarkarna miyamda pangthokani haina wasakiba wafam taruki manungda ani ahan begi oina thabak to onthoknaba warep laukre Zoram People's Movement ki lusingba Laldu Homa ngasi Mizoram ki Mukhyamantri oina wasak laukre Mizoram ki Raj Bhavan da hauchik ngahai ki mamangda pangthokiba wasak lawba ki thoramda Sri Laldu Homa bu Rajapal Dr. Hari Babu na thabak paiba masung aron mangakpagi wasak lawki Aikhoi ki pamin hai Sri Laldu Homa bu Raj Bhavan da pangthokpa singlemlaba thoram amada Rajapal Dr. Hari Babu Kambam Patina aron mangakpa masung thabak paiba ki wasak lawki Mukhyamantri ga loinana atai pham paigadaba mantri sing su wasak lawki Raijadugi handak pangthokiba Vidhan Sabha mikhalda hanagi IPS officer Zoram People's Movement ki lusingba Sri Laldu Homa gi dolna apunba seat nipugi manungda seat kuntaret phangki Mamangda sarkar pairamba Mizo National Front MNM na seat tara BJP ne ani aduga Congress na ama phangki Ahanba Indian Art Architecture Design Biennial 2023 ngasi Nai Delhi gi Lal Killa da Pradhan Mantri Narendra Modi na hudoglagani mahangna Atma Nirbhar Bharat Center for Design su hudokani Sayolama sathagada thoram masida tongan behiramda yumpham oiba mela na singba su pangthokani masina art architecture amasung design gi apunba saktamna sagatpa tongan ba mawong ama miyamda uhanba ngamgani amadi sel thumgi phibamda awanba ma purakpa ngamgani hairi Pradhan Mantri Narendra Modi ne ngasi Dehradun da laiba Forest Research Institute ta Uttarakhand Global Investor Summit 2023 hudokani numit ini sathagadaba mifam asigi hiramdi Peace to Prosperity haibasini masida malemgi leiba kayagi delegate lising henbana saruk yagani masida kendra gi mantri sing tongan ba leibak sing gi ambassador sing amasung industrialist kaya na saruk yagani Raja ki Mukhyamantri Pushkar Singh Dhamin hai mifam asigi damak mapung phana sem saba loire investor sing gi khudong sana ba ki damak Raja sarkar na anoba policy kuntaret amasung atai policy khara semdokle magna hai Raja sida anoba udyog sing likhana ba ki damakta Raja sarkar na lam acre lising taret khaktuna thamle None Zilla ki Khopum Police Station ke manungsan na laiba Thangal Longzang khulda ngasi ayu angan mada lalobani singna ba kanglup ani ki marakta nongmai kapna khre aikhoi ke none pawmina police ki paw polatun hai nongmai kapna ba adu pungkhai amarom chathaki adubu haujik phawbagi oina misi mina amadi asok apan yawbagi pawdi phangdri Manipur da irang na maram moiduna mama mapa lekhidraba masung naukon binaba leitraba angang singda selgi tengpang pinanaba project assist Bisnupur Zilla da paikat pahore Zilla adugi additional deputy commissioner na thokpa cherol aman hai thaurang asi kendra gi griha mantraloy ki makhada autonomous body ama oriba National Foundation for Communal Harmony na paikat pani mama mapa leitraba naukon binaba leitraba angang sing kudong thiba taraba imung adugi sahi gi senthok lupa lakh ani yaudaba Senthang phangadoriba angang adu kanagum amatadagi mateng phangadaba sing oigadabani kudong saba asi loning ba angang singna Bisnupur Zilla gi mini secretariat complex ta laiba room number 6 tagi akupa marol khanglaba yagani hairi tabiriba pawasi Akashbani Imphal dagini Narendra Singh Tomar Prahlad Singh Patel amadi Renuka Singh Saruta pham thadokre makoina pham thadoki badu Rashtrapati Draupadi Murmu na ayaba pikre Makoina pham thadoki badagi Kendra gi Mantri Arjun Munda da Agriculture and Farmers Welfare gi pham pire masi mahagna haujik pairiba Tribal Affairs Mantraloy gi pham asigi mathaktani Agriculture gi Raja Mantri Shobha Karan Lajena Food Processing Industries gi Raja Mantri gi pham su pairagani Rajiv Chandrasekhar na Jal Shakti aduga Dr. Bharti Pravin Pawarna Tribal Affairs gi Raja Mantri gi pham su pairagani Telangana da handak te semkhiba sarkar na miyamda pangthokani haina wasakibu wafam taruki manungda ani ahan bagi oina thabak to onthokna ba warep laukrai Mukhyamantri Revan Reddy na sabapati oituna ngarang pangthokiba ahanba mantri mandol gi mifamda warep asi laukibani
ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯗꯨ ꯂꯣꯏꯔꯕ ꯇꯨꯡꯗ ꯄꯥꯎꯃꯤꯁꯤꯡꯗ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯕꯗ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯁ꯭ꯔꯤ ꯙꯔꯕꯥꯕꯨꯅ ꯍꯥꯏ ꯑꯍꯥꯟꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯥꯏꯈꯠꯀꯗꯕ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯆꯂꯥꯏꯕ ꯔꯣꯗ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯄꯣꯔꯠ ꯀꯣꯔꯄꯣꯔꯦꯁꯟꯒꯤ ꯕꯁꯁꯤꯡꯗ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯒꯥꯔꯤ ꯚꯔꯥ ꯂꯧꯗꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯔꯥꯖꯤꯕ ꯑꯔꯣꯒ꯭ꯌ ꯁ꯭ꯔꯤ ꯍꯦꯜꯊ ꯏꯟꯁꯨꯔꯦꯟꯁꯀꯤ ꯁꯦꯟꯐꯝ ꯂꯨꯄꯥ ꯂꯥꯈ 10ꯗ ꯍꯦꯟꯒꯠꯍꯟꯕꯅꯤ ꯃꯁꯤ ꯍꯌꯦꯡꯗꯒꯤ ꯆꯠꯅꯕ ꯍꯧꯔꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯂꯦꯝꯍꯧꯔꯤꯕ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯊꯕꯛ ꯃꯔꯤ ꯑꯗꯨ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯄꯥꯏꯈꯠꯄ ꯌꯥꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯕꯤꯚꯥꯒꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯗꯦꯇꯥ ꯈꯣꯝꯒꯠꯄꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯆꯠꯊꯕ ꯍꯧꯔꯦ ꯃꯥꯡꯅ ꯍꯥꯏ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠ 100ꯅꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯊꯕꯛꯇ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯀꯅꯤ प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ना विकसित भारत संकल्प यात्रा की कानब फंगलब बेनिफिशरी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की खुथांग हयेंग वारी सानगनी लेबाग असिगे तोंगान तोंगान मफम सिंगदगी बेनिफिशरी लिसिंग कयाना प्रधानमंत्री के वारी सानबदुदा सरुक यागनी मसिगिदमक लेबाग असिगे तोंगान तोंगान मफम सिंगद लेरिबा कृषि विज्ञान केंद्र सिंग अमदी कॉमन सर्विस सेंटर सिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की खुथांग समनहलगा वारी सानबगी थोरम मसी पांथोकदबनी थौरम असिदा केंद्र की मंत्री सिंह एमपी सिंह एमएलए सिंह अमसुंग लम लम की मिहुत सिंह सरुक यागनी लेबाग असिदा सरकारना पाइखलिबा तोंगान तोंगानबा स्कीम सिंगी कानाबा बेनिफिशरी सिंगदा अकक्नबा मतमगी मनुंगदा यहुनबगी पांदमदा विकसित भारत संकल्प यात्रा हौजिक लेबाग सिनबा थुंगना सथरिबनी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेना विकसित भारत संकल्प यात्रा मनुंगदा तोंगान तोंगानबा बेनिफिशरी सिंगदा सरकार की खुदोंसाबा सिंग हेक यारिबा मखै फंगनबा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सिंगदा खंगनख्रे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की खुथांगदा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सिंगा ngarang pangthoki bimfamda wafam asi मुख्यमंत्री na khangankhibani naha singda akoibagi khalngak senduna thamnabagi pandamda bharatna unicef ka khusumnaduna dubai da chathariba cop28 green rising initiative ngasi hodokani masina malemgi oina hongliba eingasagi khalasi kannaba honabada sauna mateng oiragani मसीगी मरोइबा पांदमदी मालेमदा लेरिबा नहा कयाना अकोइबगी खलंगाक्तुना थमनबो होनबदा सरुक याबगा लोइनना अंगंबा थौदांग पांथोखनबनी नहा सिंगना मालेमबो असंग अमांतना थलनबो होनबदा मखोइ अमममना एनवायरमेंटलिस्ट अममम ओइना थबक तोमिननबगी पांदम थमली मपाल थोरम मंत्री एस जयशंकरना रवांदागी मपाल थोरम मंत्री भिनसेन बेरुतागा ngarang नई दिल्लीदा वरी सानखरे वरी सानरबा मतुंगदा सोशल मीडिया दा थागलकपा वारोलदा डॉक्टर जयशंकर हाई मखोइना लेबाक अनिगी सेलथुम साखोर थौरांगी हिरम सिंगदा मतेंग पांगनबा ngak सेलमदी कला संस्कृतिगी ओइबा हिरम कया साखोरनबा खनखी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित डोभाल मॉरिशसता पांथोकलिबा कोलंबो सिक्योरिटी कनक्लेव की तरुकसुबा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मिफमदा सरुक याखरे ngarang पांथोकिबे मिफमदुदा मेंबर लेबाक सिंगी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर सिंग सरुक याखी मिफमदुना ममांगदा पांथोकिबा मंगासुबा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मिफमदा लौकिबा वारेप सिंग अदुगी सरुक अमा ओइना पाइखलिबा थबक थोरम सिंगी फिबम कुपना यंगसिनखि अमदी खनखि लोइनना मथंग सही इंग्लिश सिंग अनि कुनमरीदा पाइखिरकदबा रोड मैप सु याथोखि अखोगी पौमिन हाई कोलंबो सिक्योरिटी कनक्लेव असी इंग्लिश सिंग अनि कुनदा भारत श्रीलंका अमसुंग मालदीव्सना सरुक यादुना हौदोखिबनी ममांगदा पांथोकिबा मंगासुबा मिफमदा मॉरिशस यावरपनी केंद्र की यूथ अफेयर्स अमसुंग स्पोर्ट्स मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर हाइरी लेबाग असिदा स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट 990 गिदमक लुपा कोटी 3,900 हेनबगे सेनफम केंद्र सरकारना कायथोकले राज्य सभा इदुन पीबा पाउखम अमदा श्री ठाकुर हाई स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटी सिंग सेमकनबा होनबदा राज्य सरकार सिंगी असोबो थौदांग लै मागना हाई केंद्र सरकारना अवार्प सिंग अदु मेंशनबगी थबक सिंग तौरी खेलो इंडिया स्कीम की मखादा मंत्रालय असना स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर फगननबगिदमक अखनब सेनफम सिंग पीरी मसिगी मनुंगदा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक सिंथेटिक हॉकी फील्ड मल्टीपर्पज हॉल अमसुंग स्विमिंग पूल सेंब याउरी FIH जूनियर मेन्स हॉकी वर्ल्ड कप की ngarang कोलालमपुर सानखिबा पुल सिगी अनिसुबा मैच भारत स्पेन की मखुता पांजल अमा मरीदा माइथी हौरे पुल सिगी अरोइबा मैच भारत का कनाडा का हेंग सानगनी अरोइबदा मरोइबा पामु जोराम पीपल्स मूवमेंट की लुसिंगबा लालदु हमा ngasi मिजोराम के अनोब मुख्यमंत्री ओइना वासक लौख्रे अहानबा इंडियन आर्ट आर्किटेक्चर डिजाइन बायनियल 2023 ngasi नई दिल्ली दा हौदोकलगनी नरेंद्र सिंह तोमर प्रहलाद सिंह पाटिल अमदी रेणुका सिंह सरुता फम थादोख्रे मखोइना फम थादोकिबदु राष्ट्रपतिना याबा पीख्रे अमसुंग तेलंगानादा हंदक सेमकिबा सरकारना मेयामदा पांथोकनी हाइना वासकिबु वाफम तरुके मनुंगदा अनि अहानबगी ओइना थबकतो ओंथोकनबा वारेप लौख्रे पाउलोइजरे